kay panipon malan wow na raksokon Pohnpei wow nuki sanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kanyay ko wow choro rang sakol machay kopna koryawn kopna speaker and legislature sound ko pong lapalapakan nan panyan siya momot sa government o chon Pohnpei yung sak pachawan luka kubran koros ang nan sakol machay rongan Rahnwet. Ngay sarli Nicolas maban pachawan kalale ko kuburakan autapen sapal machay rongan Rahnwet. O iya cara lapen sapal machay rongan kayo men kapasa sang Pohnpei State COVID Saktuaw Task Force karyaw Radio FM wali Saktuaw point chisu o sapal machay ran masanlangan wen Pohnpei. Rong sang Kolonia wen Pohnpei. Palian Pohnpei State COVID Saktuaw Task Force men pachawan sa Karakaway men ni January sakpayo riyakat riyay sakay uray chon tatakan palian rason mga paman me pachota ponsov MP Chief Milo o ya kasaw and COVID Saktuaw pleo pachawan kasaw o esan saltar may ran me paman watch koros soja chungalan kumasin so mawan COVID Saktuaw. Iray chon tatok pukat pachoyat nan quarantine sang ni January suwa. Riyakat riyay sakayo. Murana katiyaroktar me aman chon so MV Chief Milo chungalan kumasin so mawan COVID Saktuaw. Palian Pohnpei State COVID Saktuaw Task Force men pachawan sa Karakaway may ray chon tatak pukat koros pachawan tawen kasantikan koros nuyapan para somawach. Sang ni chon tatong ka naral pachawan tatong ki lukaw o men parorokan. Wayan kachunmangi may maswach. Socho kak tawyang iray chon tatak pukat. Chon tatok pukat pachawan itawen kasanti o yapanapali so mawach o aray chungal kasaw teteskan nakatip te socha chungalan ke kabinsalet te so COVID Saktuaw. Henpil pachawan sansal melelato Rahnwet socha machungalan kumasan COVID Saktuaw Pohnpei Pohnpei o aramas machungalan kumasan so COVID Saktuaw Pachpacho ponsov MP Chief Milo. Lumanpay na o toki sang sak mailkoy. O yan sansal me chowekan socha tauti sang ponsov watch o pilpan socha tauti. Panian Task Force panan sa koros pachawan sa Karakaway irok karwarukan me pit so mga COVID Saktuaw. Hain sa mata. O iran kay nama takalalapangkan may pit sa watch kung kakakar nampang telepon siluryaw saro silisa kayo sa rotuaw. Koryawan sa palmachay rongan Rahnwet rong sang palian P6AH radio. Sa palman Pohnpei radio P6AH men pachaman sa Karakaway may miyayaw FM radio may yanger sawas kaloki autapen roka sampalakan may yang akrong o pakair pa sampalakan may pit COVID Saktuaw programen ka school o program ka sampalchaykan may P6AH kin pachawan pukoki kapasa kiyang chonway wayang kachunmangi may kalok te pakairkan koros makin pachota nan AM radio kit Pohnpei Saktuaw pilken niyan sa wacho pachota nan FM radio wali Saktuaw point chisu nan Facebook o YouTube. En pachawan sansal na radio FM wali Saktuaw point chisu watch pachawan poita sang niyo pa na. Wewa pa na ang tatongkan nan pungan P6AH radio, Hebesam Telecom, o Colonia Town Government. Radio FM, wali Saktuaw point chisu watch
Pacha ni option Colonia Town Government o kun pacha wan lang alang naniray ranawa raya isak payo. Kasa mo lup yang chon way isak and katin yang o katin kapkapay to kay elangan Pohnpei V6AH radio ni kabertan sabol mamayr AM radio kan ni killer kit papapay isak tuwaw o ni kabertan sapol machay FM radio kan ni mekart wali sak 12.2 o kain saklan sapol machay Rahnwet iran masanlangan wain Pohnpei o lalpan mi minipit silu poinche kulak 1 minutes pa isak 1 nin sauchik o ngalangal pan mi minipit siya point sarok lak isak riyaw minutes silu tawli nin sawas o ulal pan mimi ni pit silu point so kulak 1 minutes isak nin sauchik Rahnwet ang pan mimi nan pungan paniyapang o balimasa ni nat riyasak lemau iloklikin paina pan mimi ni pit tuaw lel isakeo pan tawagan yang aku marmarakan kacau nin sauchik lel nin sauchikan niyasin ang pan mimi nan pungan paniyapang o balimasa ni nat riyasak lel riyasak lemau iloklikin paina pan mimi ni pit tuaw lel isakeo pan tawagan o pan kak niya kacau Niyapang lelran kauna pang ban mimi nan pungan paliyapang o palimasa ni nate isak lemau lel isak lemau. Iloklokan paina pan mimi ni pich walu lel isak pan tabakin yang aku marmarakan kacau o pan pilkak niya ngelanan sapay. Walam ranaya mimi ni tikrwali isak silu walam Rahnwet mimi ni tikri isak wano. Wan sasongan kacau mamurati naniray na warya isak payo, mimi ni insis riyaw po may isak tuwaw. O wan sasongan kacau mamorati, nan sampong watch, mimi ni insis ay isak isu, point lima isak wano. Pohnpei pan rasang kachpin gulab wano, minit riya isak tuwaw nin sauchik, o pan prong salang kachpin, gulab wano, minit riya isak walo, naman sangan lakap. Main ko yung macakan, au tapan sabol macay Rahnwet, kalanganan kupuran koros o kasalilyo.